Ngailut unta vival sozo se na bon un avel in khopa. Toni hin India te ding a aircraft carrier tichu lenna pothei Konglen ani channa INS VIKRANT lolhin ta patepna sea trial cha hi talhan in Hijeh Konglen hi Itobang hisa chule dunia ki haulim na enei gunuham tichu neu cha an se masal hite Hijeh masangchun channel hi nanga dinga amasapen hi khala lungse in like subscribe la share anabol tezin chule notification bell zong anami atha tezin banui za chamthat gamtan pi in galatol a gamkhat kisa nahi thangpung in be te hi zongle chamthat gamkhat ding in tha na le ki ven jona strength so hi angai chama madan in amsin na lai sin hi ate in melmadana sing India adinga kimat pigam China le Pakistan kidin tezo piam sing nading chule vending tui khanglen chunglen ta ne hi sin ngai chama ma chu hi hisi achu khota a Aatmanirbhar ti thupi nuisa Indian Govt in Lhingboi pi khat le lolhin khat chu hi hisi chun tule to ahin gamtam pi aircraft carrier nei zongle amale aman kisem'a mancha thei select groups of countries tia ki ho US UK Russia Italy France Japan a hivin Hijeh a India te songchu a hitai INS VIKRANT aircraft carrier zakhala somsagi langa vel India khutsubo ki manga kisem IAC INS VIKRANT tia ki he Konglen hi Indian Navy's Directorate of Naval Design D&D in Design aboard a Cochin Shipyard Limited mana anasim ahin agi dan sangsom li ton sa phazawin hi Hijeh Konglen hi asaudan metals jenni somgutlani chule avai somgutlani metals aphazawin asandan metals somngalaku aphazawin hi khavesua lenna somthum tichu fighter jet somni chule helicopter som apozo tina hi Indian Navy 10 Hijeh Konglen hi MiG-29K LCA chule Kamov 31 helicopter MH-609 multi-role helicopter so aman cha ding hi Hijeh tei lova phat kitu a man cha the mancha tha tan pisong integrate bowling in Indian Navy stand agong ovin hi Hijeh to kilhan chun da lhana patepna se trial chu Vice Admiral AK Chola Flag Officer Commanding in Chief Southern Naval Command Sweden Nuiza lolhing in August 2021 sung in anabol ovin tua pa chamkha zole mancha he paingal ding hi Hijeh Konglen so ke mang chama mong ding hi officer za khat le somgu bana sailors sang khat le zeli wal hi ding hi akiti commander matwar in asaina achun ki mai topi buina tampi le coronavirus pandemic zing zongle Hijeh lolhin ta a che hi theina hi nungchan a sumul the hilo lungut le ngailu na nei ta a na tong stakeholders ho se hi anati hi INS VIKRANT masapa tua se aircraft carrier INS VIKRANT Konglen atha hi singba in amin hi British Royal Navy te mandingan kisem'a khai HMS Hercules tia ki he sang khat zako somngala sagi kuma India ten anacho over anasim chai over Indian Navy ten anaman Konglen masamina kona kilasot a kiminvo hi Hijeh Konglen chunna sate in India te denga galman cha phata ahinabana ade in tuichung khana never blockade East Pakistan bol khumna a Indo Pakistan galais anakemong pechu anhi kumsop pi lolhing ta mai zaman anhi so sangkha zako somkole sagi kumin kicholdo sahi tolhan in coffee parade Mumbai mana sang nil samani chanin museum a man and he Indian Navy aircraft carrier tule twa India 10 aircraft carrier Konglen INS VIKRANT didia anehi
achunga ki sei pa himan cha hung hi teng le Konglen ni anei ding hi tolhan in phat se Myanmar China Pakistan kidin te pina chole gamgi tupi lenta venjo na le aphat dung visa thanei na le kelap zo na chu nasata ki be sa ding pana panui gam khang to le ki venjo hol a panpha ta sana khat chu a hi jong le cham lo ka athum chana zong sim paina ding Indian Navy te de sa chu a hi lunglut ta ave hozo se aban thu sim imu ki ka oven mangphala chibai